Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa hudan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah yang berbahagia, alhamdulillah tepaja siri patarakatan ra syukur kamarajata laur sisara jangan na Allah taala nasab angkane Allah taala na wereki syagai ga na fappenya menna falbirna na wereki hidayah sehingga engka ki mulai digaga fajana untuk makasih yang lauri Allah taala. Salawat andangnya mapas salamat suku lauri alim labina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mencaji akacuir madeceng akacuir malabi lauri sininai alangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilalanna ya waktu barakae ya melo riala sebagai ada asifaring ngarangang ya nari turitudunai sampajangnya. Turitudunai sampajangnya. Kena rampe an gurut al alimu al alama al haji Muhammad As'ad ya makadai muniluturi al leteri uwaye tibo barapi kena rekodena sampajang aja maceri. Ya betuan nama kedai. Namuni maga kanja na tawe. Namuni maga kesin na tawe, kanja na ampe na jagona. Arek kodena sampajang aja maceri. Berarti ia ro sampajangnya kaitanna dalam aspek kehidupan sehari-hari manusia sangat penting. Akan tetapi sebelum utama kimalada perlu lori paham kada agar ya sesampajang. Nah iya sampajangnya menurut bahasa iya narito ad-doa parelo doang si sompungan nai atai si bohong Allah taala jadi nariko melo si sompu si bohong Allah taala sampajaki engka farlut tak sampajaki engka masalah tak sampajaki. Kemudian yang kedua betul yang kedua menurut istilah iya narito dua telu kedo dan nia baca ya rifa mulai nasabat takabbir rifa capuri nasabat beriseleng. Jadi ya turiasangnya sampajang rifa mulai wina sahabat takabire rifa capuri nasabat beriselang. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, nulang kanika pemakutana maka demagi ya sampajangnya ni apa tu kalada aga kira-kira keistimewaan napunai narampe Allah taala rilalanna akuram malabi ya makadai akimis sholah pakadai sampajangnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Majapuna sampajangnya nalawaiki foleri gau majain nanya kemungkaran. Ulen kasih makutana maka damagi pala iya bali bolake. Fore mas sampajah subuh nalau umpamana ritokona latu ritokona maceko-ceko ngopi. Fore mas sampajah subuh nalau di kantoroe latu di kantorona pegok ngopi gau masalah korupsi ngopi. Magi pala ya bali bola aku furei masam pajah subuh na lau rigalungi ridare lattu iri galungi lattu ridare na waselik na bali dare na nala pape balina ya naritu napai na fugau sampajangnya de pana pakede jadi si salah tu nareko ifegau mi sampajangnya si bawa ifakede sampajangnya nareko engkagi pakede sampajangnya sininna lisa engkai rilalan na sampajang itiwi manangi lau risaliwan na sampajangnya. Napa nih rilalan narampe Allah taala rilalan na akorangnya makadai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ora dek tekku pancaji wijingnya nan niaru fatawe sangadin na melo imah sompalauria jadi metori di ancajingan na idi rufatawe si tongat-tongan na degaga lain sangadin na untuk masompami munri man itu engka farenta riasangnya puasa esak ke haji ya itu sampajangnya apa tuh kalau ada nasabak magai. Nah iya sampajangnya as-sholatu miftahu kulli khair. Nah iya sampajangnya pak goncin nih sini na decengnya imak gide celino lebih pada deceng mater sermon rino Allah taala. Napa nih mah biasa yang kalinya ada na tahu emak kada ya taruh nih dewa sampajang ya ku makasimu yang peku taruh nih dewa sampajang ya ku malampuk muka bangsana na iya faralo ifal lampu dek na salah nekia kurang tepat
magina kurang tepat maka da narik ko mas sampajang mukki insya Allah wadi kina pancaji pong Allah Ta'ala tahu makanja naik narik ko itajang ya ale tak mancaji tahu makanja mustahil wadi ki mas sampajang nasabak gara-gara iya ro itajang wadi ki mancaji tahu makanja asam pajamukki insya Allah na pancaji ki pong Allah Ta'ala tahu makasing tahu malabi. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aga kira-kira palak-birang ya nahunnai riasangnya sampayang nahunnai iya ro sampayangnya narik ko ifagawi. As-salatu imaduddin. Pertama, salatu imaduddin na iya sampayangnya tian na agamai. Jadi upan na sek di rupa taudet na pego riasangnya sampayang na solangi tian na agamai. Dan ini gitu solangi tian na agamai. Berarti na solangi wi agamana ni gitu solangi agamana wajib utama ni rilalan na golongan na tahu kufur Kemudian yang kedua, as-salatu miftahul jannah na iya sampajangnya pak goncin na suruga. Jadi pada ripahat tu mati engkar ya sermundrina fong ta'ala riasa suruga dia anyaman jadi pagaga kala nyamangi angker lebok na yelino ya nari tu suruga pokku cara tak melok tama rilalan na ya suruga ya nari tu angkaki makatan niwi pak goncina aga na tu goncina ya nari tu sampajangnya. Kemudian yang ketiga ya rona ifo maka as-salatu miftahu kulli khair na ya sampajangnya pak goncina isinin na dicengnya ima gide celino makuto parodece matir sermundina fong ta'ala. Jadi nareko makasih sampai jata yang Cina fong ta'ala wadik kina pancaji fong ta'ala tahu makanja aja tata jengnya ale tak mancaji to makanja na pamelo mas sampajang neki asam pajang mukki sari koma wadik kina pancaji ki fong ta'ala to makanja. Kemudian yang terakhir ya nari itu rampe fong ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalana hadis na ya makadai awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah fa in salahat salah sairu amaluhu fa in fasadat fasada sairu amaluhu. Amal pamula-mulan na peresa pong Allah Ta'ala iya narito sampajang jadi tania tu iya paresa pamulang iya narito tania waramparang tania puasa tania fasidak tania ki aga pala iya narito sampajangnya fa in fasadat fasada sairu amaluhu fa in salahat salah sairu amaluhu. Narik ko makanja isam pajangnya makanja mana isinin na malak madecengnya makuto por sebaliknya narik ko maja isam pajangnya majak mana tu isinin na malak madecengnya. Jamaah yang dimulakan dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan maka dapat dari pahan itu maka ada iya sampajangnya satu kewajiban karena masuk dalam rukun Islam. Narik ko mengaku kisalang tapi go riasangnya sampajang napa nih iya sampajangnya narik ko ifigoi maka ega na wereki fong Allah Ta'ala kelebihan termasuk ya narito apalang na wereki fong Allah Ta'ala. Jadi narik ko biasa ring kelinga gurut tarampe maka da iya tutok tamai suruga tania atau makasingnya umpamana sampajanna tania atau makasingnya puasana tania atau makasingnya sekena neka iya tamai rilalan na suruga iya naritu tau lolongan ifam masena fong Allah Ta'ala tegan na carana pega ni carana ilolongan fam masena fong Allah Ta'ala iya naritu engka ki pegawi sinin na anu na perentangnya nania engka ki belai wisini nanu na pesangkangnya unzur makola wala tanzur mankola ita yaga ibicara aja tai tani gama bicara billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.